سلام هموطنان گرامی، انتخاب کنندگان ارجمند. تاجیکستان آباد و صاحب استقلال در پیشروی چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات دعوت نوی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان قرار دارد. جامعه دموکراتی انتخابات را اساسی ترین واسطه عملی سازی حاکمیت با اشتراک خلق اعتراف می نماید و انتخابات شاهراه دموکراتیا و رشد جامعه به حساب می رود. این معرکه مهم سیاسی از هر یک شهروند کشور به خاطر رشد و شکوفایی بیشتری فردای دولت و ملت فرهنگ بلند سیاسی را طلب می نماید. مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت در ساختار حاکمیت دولتی کشورمان موقع بسا مهم را صاحب گشته در تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، رشد جامعه و دولت، تکمیل فعالیت قانونگذاری و تحکیم رابطه‌های بین پارلمانی نقش ارزنده می‌گذارد. در اساس طلبات قانونگذاری جاری مملکت، حزب‌های سیاسی سوبیکت اساسی پیشبری نمودن نامزدها در انتخابات می‌باشند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان چون همیشه جانبدار شفاف در دایره کنستیتوسیا و قانون‌های عمل کننده برگزار گردیدن انتخابات نوبتی است. حزب ما در انتخابات گذشته تحت شعاری برای پیشرفت و زندگی شایسته مردم وارد سبقت انتخاباتی گردیده در این سمت کار را به طبقه‌های گوناگون جامعه تقویت بخشید. در مدت 5 سال تطبیق این برنامه ثبات و امنیت و وحدت ملی در کشور تحکیم و گسترش یافته، جامعه جهانی تاجیکستان را همچون کشور امن و باثبات اعتراف نمود. با استفاده از این منبر بلند از نام ریاست کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با کل هموطنان و انتخاب کنندگان ارجمند برای اشتراک فعالانه در معرکه‌های مهم سیاسی میانه‌دارگی اظهار می‌دارم. انتخابات‌های گذشته برایمان نشان دادند که مردم شرفمند و تندرست تاجیکستان با درک مسئولیت بلند شهروندی در انتخابات اشتراک نموده در راه دموکراتیک کنانی جامعه و رشد و پیشرفت وطن مقدسمان تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در قطار دیگر حزب‌های عمل کننده به خاطر ادامه دادن روندهای مهم دولتداری ملیمان به انتخابات دعوت نوی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق وارد گردید. تجربه 30 ساله فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نشان می‌دهد که آن حزب مردمی بوده همیشه در تمام سمت‌های حیات جامعه فعالیت نظررس دارد. باید گفت که زمینه اساسی تأسیس حزب از اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی تاجیکستان و محصول مفکوره دوراندیشانه رئیس معظم حزب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرد. اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان واقعا هم برای مردم تاجیکستان تقدیرساز می باشد، زیرا محض همین رویداد تاریخی سرنوشت خلق تاجیک را برای دوره‌های من بعد معین نمود. با تاکید رئیس معظم حزب در همان روزها برای ما تأسیس دادن حزب ضرور بود که مردم پراکنده شده تاجیک را سرجم سازد، طبقه های مختلف جامعه را در اساس یک غایه ملی متحد نماید، بر روندهای سیاسی کشور تاثیرگذار و در تطبیق هدفهای سازنده رهبریت دولت و حکومت مملکت نقش پیشبرنده داشته باشد. دوام 13 ساله فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از امتحان و آزمایش‌های تاریخی با سربلندی گذشت و حالا در مرحله فعالناکی به سابقه سیاسی قرار دارد. در این روند با تطبیق برنامه‌های حزبی و دستگیری مردم شریف کشور، حفظ تمامیت ارضی مملکت، برقرار نمودن صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، بنیاد و تشکل رکن‌های دولتداری ملی و رفع بحران شدید اقتصادی تأمین گردید. مضمون و محتوای برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فراگیر منفعت‌های مردمی بوده
محتوای اساسیش را در عموم عملی گردیدن هدفهای استراتژی دولت و ملت تشکیل می‌دهد. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با مقصد تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند با خرد عالی سیاسی، صفت‌های حمیده اخلاقی و معنویات بلند اعضای خود تکیه نموده دانش و مهارت آنها را به عملی گردانیدن غایه‌های سیاسی و هدف‌های برنامه‌ای خویش سفربر می‌نماید و با تحکیم استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت مساعدت می‌کند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات نوبتی با برنامه مکمل و نقشه و هدف‌های سازنده که فراگیر همه مسائل مهم حیات جامعه و دولت است اشتراک می‌نماید. برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما هدف و سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان را برای سالهای 2025-2030 مقرر نموده به حفظ و تحکیم آزادی و استقلال، ثبات و امنیت، رشد و توسعه بیشتر اقتصادیات و بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت روانه شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحکیم استقلال دولتی، تأمین امنیت ملی و تقویت وحدت و یگانگی خلق تاجیکستان را بالاتر از همه ارزش‌ها دانسته در این سمت به گسترش خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و تقویت معرفت سیاسی و حقوقی مردم توجه خاص ظاهر می‌نماید. در 5 سال من بعد عملی نمودن هدف عالی رشد استوار تاجیکستان، بلند برداشتن سطح صفت زندگی مردم کشور در زمینه تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 افضلیتناک باقی خواهد ماند. در این دوره در نزد ما 3 وظیفه اساسی قرار خواهند گرفت. یکم، نائل شدن به سطح رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای سطح درآمدناکی میانه. دوم، تأمین نمودن رشد استوار توسط گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصاد ملی. سوم، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کشور و ما مسئله‌های تشکل اقتصاد سبز، سرعت بخشیدن روند رقمی کنانی اقتصادیات، رشد نیروی انسانی، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت امکانیت‌های صادراتی مملکت و باز هم بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را از جمله مسئله‌های افضلیتناک اعلان نموده ایم. از 28 نفر نامزدهای پیشبری نموده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از حوزه یگانه امید جمهوریوی 11 نفر آنها بانوان می باشند. همچنین در 41 حوزه یکمندتی نیز ما نامزدهای سزاوار خود را پیشنهاد نموده ایم. در انتخاب نامزدها ما دانش و لیاقت، مهارت کسبی، تجربه کاری، صفتهای کاردانی و زباندانی را به اینابت گرفته ایم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با درک انکشاف جامعه و با در نظر داشت رشد واسطه‌های اطلاعاتی از طریق سامانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ثمرناک استفاده می‌برد. طور رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ذکر نموده‌اند، هیچ چیز صحبت روبرو با مردم را عوض کرده نمی‌تواند. حزب ما مردمی است و باید کار با مشکلات شهروندان، حل مسائل و میان گذاشته آنها از سمت‌های مهم فعالیت حزبی ما و رابطه با مردم یکی از افضلیت‌های حزب شماریده شود. این تاکید رئیس معظم حزب دستورالعمل کاری هر یک اعضای حزب می باشد. از این رو نامزدها از حزب ما و شخصان با اعتماد آنها امروزا بواسطه با نزد مردم می روند و با انتخاب کنندگان ملاقات و واخوری‌های سودمند انجام می دهند. برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما اساس واقعی و تجربوی داشته پهلوهای مهم حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می گیرد. بنابراین از همه شما انتخاب کنندگان دعوت به عمل می آوریم که با رای دادن به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نامزدهای آن در تطبیق این برنامه و فراهم آوردن آینده سازگار تحت شعاری برای پیشرفت
و سعادت خلق تاجیکستان زیر سیاست خردمندانه و بنیادکارانه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یکجا با ما سهمگزار باشید. در بولتن انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت رقم 6 جایگیر شده است. آواز شما به حزب ما و نامزدهای ما سهم هر یک انتخاب کننده به پیشرفت و شکوفایی آینده مادر وطن عزیز تاجیکستان است. حالا در یک جایگی با نامزدهایمان از حوزه یگانه عمومی جمهوری به شما انتخاب کنندگان عزیز برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را برای سالهای 2025-2030 که در انجمن 15 حزبمان از جانب کل وکیلان قبول گردیده بود معرفی می نماییم. هموطنان گرامی، سیاست اجتماعی بخش مهمی فعالیت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بوده، همچون سمت افضلیتناک و محوری در برنامه حزبی معین گردیده تدبیرهای نظررس در این سمت عملی کرده می شود. از جمله مسئله حفظ اجتماعی اهالی، سمت تندرستی و سالمی اهالی، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، تحکیم بازار مهنت، سیاست گندری و تحکیم بخشیدن اویله جنبه‌های مهم و کلیدی فعالیت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بوده. مطابق ماده 1 سند عالی حقوقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان شرایط زندگی ارزنده اجتماعی را فراهم می‌آورد. حفظ اجتماعی اهالی در سیاست دولت تاجیکستان مقام خاص داشته برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم در زمینه تطبیق برنامه‌های دولتی و توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مبلغ‌گذاری از حساب بودجت دولتی همه‌ساله زیاد کرده می شود. این است که تنها در سال 2024 حجم عمومی خراجات ساحه‌های اجتماعی به 19 میلیارد سامانی رسانیده شد که 43% خراجات بودجت دولتی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه تطبیق سیاست موفقانه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سطح کمبزاعتی از 84% سال 2001 تا به 21.3% در سال 2024 کاهش یافته، درآمد پولی اهالی بیش از 2 برابر افزایش یافت. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 5 سال آخر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه، معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان مؤسسه و تشکیلات بودجتی، اندازه نفقه و استیپندی‌ها و در مجموع به اندازه 100% زیاد کرده شد. نوابسته از این، حکومت مملکت در سمت تأسیس دادن جایهای نو کاری، بلند برداشتن مزد مهنت، نفقه و استیپندی‌ها، اینچنین زیاد نمودن درآمد پولی اهالی منتظم تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی یکی از هدفهای استراتژی دولت و سمت افضلیتناک برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان معین گردیده است. در زمان صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصاد کشور بیش از 4.1 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار کرده شده است. در سمت تطبیق سیاست اجتماعی، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ادامه بخشیدن اصلاحات ساحه تندرستی، جهت بازهم بهتر نمودن دسترسی، سطح و صفت و ثمراناکی خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی، تقویت بیشتر کمک اولیه طبی و سانیتری، اینچنین بهتر نمودن انفراساختار تندرستی، تأمینات مؤسسه‌های طبی با تجهیزات معاصر طبی و تربیت کادرهای بلند اختصاص را در مد اول فعالیت گذاشته، تمام تدبیرهای داخلدار را با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و تشکل مکانیزم‌های تأمین نمودن افزایش دوامداری عمر و سالمی اهالی عملی می نماید. ذکر نمودن به مورد است که در 33 سال صاحب استقلالی غیر از تعمیر و تجدید مؤسسه‌های موجوده ساحه تندرستی با استفاده از همه امکانیت‌ها زیاده از 3000 مؤسسه نو طبی بنیاد کرده شدند و این تدبیر من بعد نیز ادامه می‌یابد. در محور فعالیت اجتماعی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سیاست گندری و تحکیم بخشیدن اویله همیشه جایگاه خاص دارد. باید گفت که مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی واقعا بالا رفته است. حالا در کشور 25% خدمتچیان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند.
имрӯз беш аз 110,000 бонувону занони кишвар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд. дар замони соҳибистиқлолӣ зиёда аз 280,000 нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олиро хатм карданд, яъне соҳиби маълумоти олӣ гардиданд. аз оғози ҷорӣ гардидани квотаи президентӣ, яъне дар 28 соли охир 11600 нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олиро бо квотаи президентӣ хатм карданд. илова бар ин зиёда аз 35,000 духтарону бонувон муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷиро хатм карда соҳиб маълумот шуданд. ҳоло аз 214,000 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 90,000 нафар ё 42%-ро духтарон ташкил медиҳанд. ҳизби халқи демократии Тоҷикистон минбаъд низ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои иштироки занон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ба ин васила баланд бардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа таваҷҷӯҳ намуда, тадбирҳои амалиро дар самти тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат, дастгирии иқтисодии занон, аз ҷумла таъмин намудани дастрасии занон ба захираҳои молиявӣ ва рушди соҳибкорӣ, ҷудо кардани қарзҳои имтиёзнок, грантҳои гуногун, баланд бардоштани нақши ниҳоди оила дар ҷомеа ва пешгирии зӯроварӣ дар оила, ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, тарбияи фарзандон, танзими оила ва таъмини солимии репродуктивӣ роҳандозӣ менамояд. ҳамдиёрони азиз, интихобкунандагони гиромӣ, Тоҷикистони азизи мо дар арафаи баргузории чорабинии муҳими сиёсӣ, интихоботи навбатии вакилони парламент, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва вакилони ҷамоатҳо қарор дорад. тибқи қонунгузории амалкунанда, ҳизбҳои сиёсӣ дар ин раванд яке аз иштирокчиёни асосӣ ба ҳисоб мераванд. зеро аз иштироки фаъолонаи ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷараёни пешбарии номзадҳо ба вакилӣ, муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботии ҳизбҳои сиёсӣ, ташвиқоти пеш аз интихоботӣ, иштироки нозирони ҳизбҳои сиёсӣ дар рӯзи овоздиҳӣ аз шафофу демократӣ ва тибқи талаботи қонун баргузор шудани ин чорабинӣ шаҳодат медиҳад. барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мутобиқ ба ҳадафҳои миллӣ хеле васеъ ва ҳадафрас буда, тамоми масъалаҳои муҳими ҳаёти давлат ва ҷомеаро дар бар мегиранд. аз ҷумла дар барномаи пеш аз интихоботии ҳизби мо масъалаҳои таҳкими давлатдории миллӣ, рушду пешрафт иқтисодию иҷтимоӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ равшану возеҳ дарҷ гардиданд. як фасли мукаммал ва хеле васеъи барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба масъалаҳое бахшида шудаанд, ки маҳз ба фаъолияти маҷлиси олӣ, яъне мақоми олии намояндагии қонунгузори кишвар дахл доранд. ин фасли барнома аз се қисм иборат аст. қисмати аввал такмили қонунгузорӣ, қисмати дуюм таҳкими қонуният ва қисмати сеюм баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мебошад. ҳоло ман мехоҳам мухтасар ба ин паҳлӯҳои барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон истода гузарам. интихоботи дар пешистода бо иштироки васеъи ҳизбҳои сиёсӣ ва бо назардошти вазъи кунунии ҷомеа сурат гирифта истодааст. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар барномаи пеш аз интихоботии худ масъалаи такмили қонунгузории амалкунандаро яке аз ҳадафҳои асосӣ пешбинӣ кардааст. чунки баъди қабул гардидани қонуни асосии кишвар, низоми қонунгузорӣ ба пуррагӣ мутобиқ ба меъёру муқаррароти қонуни асосӣ ва санадҳои байналмилалӣ аз нав таҳия ва қабул гардиданд ва дар давоми зиёда аз 30 соли амали конститутсия зиёда аз 1800 қонунҳо аз ҷониби парламент қабул гардиданд, ки дар маҷмӯъ рушди босуботи иқтисодию иҷтимоии кишварро таъмин намуда, суботу оромӣ ва ваҳдату якдилиро дар кишвар таъмин намуда истоданд. лекин дар баробари корҳои ба анҷом расондашуда, низоми қонунгузории кишвар зарурат ба такмил дорад. саволе ба миён меояд, ки кадом асосҳо, кадом сабабҳо боиси такмил додани қонунгузорӣ мегарданд.
وضع کنونی جامعه امروزه ما و دوره‌ای که تاجیکستان صاحب استقلال ما قرار دارد تقاضا می‌نمایند که نظام قانونگذاری دولت پیوسته تکمیل داده شود، چون که برای عملی نمودن هدف‌های استراتژی دولت ما و برای تامین نمودن رشد با ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور و رسیدن به هدف‌های عالی که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی درج گردیدند، جامعه ما در حالت رشد و ترقی قرار دارند. طبیعی است که وقتی که جامعه و دولت رشد میکند، ترقی میکند، پیش میرود، قانونگذاری نیز باید همقدم زمان باشد. یعنی نظام قانونگذاری کشور باید مکمل باشد، تکمیل یابد. با نظر داشت آنکه مسئله تهیه و قبول کردن قانونها صلاحیت استثنایی مجلس عالی پارلمانت مملکت می باشد، از این روز در برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مسئله تهیه کردن یک قطار قانونهای نو و وارد نمودن تغییر الوه‌ها با قانونهای عمل کننده دقیق معین کرده شدند. من بخواهم در اینجا بعضی قانونهایی که در برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما اشاره شدند استفاده گذارم. از جمله در برنامه حزب ما آمده است که مسئله تکمیل قانونگذاری کشور جهت تحکیم استقلال دولتی، امنیت و وحدت ملی، ثبات سیاسی با در نظر داشت وضع امروزه جامعه جهانی و خطر و تهدیدهای مرکب جامعه امروزه جهانی. دوم، تهیه قانونهای نو و وارد نمودن تغییر الوه‌ها با قانونهای عمل کننده با مقصد رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030. سوم، تشکل زمینه‌های معیاری حقوقی تطبیق پوره نظام بودجه کنونی برنامه‌ها. بینندگان گرامی، طوری که ما می‌دانیم در برابر قبول گردیدن قانون‌ها در سمت تامین نمودن رشد و پیشرفت جامعه قبول برنامه‌های علاهیده نقش خیلی مهم دارند. از این رو مسئله بودجه کنونی برنامه‌هایی که در کشور قبول می‌گردند یکی از مسائل خیلی مهم به حساب می‌رود. چهارم، تهیه و تطبیق قانونگذاری جهت توسعه اقتصاد سبز در اساس پرینسیپ‌های بین المللی. این با نظر داشت موقع خیلی استوار جمهوری تاجیکستان در این سمت. پنجم، تکمیل قانونگذاری ساحه اکولوژیا با مقصد بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی مردم و بهتر نمودن حفظ محیط زیست. ششم، تکمیل منبع قانونگذاری اید به پیشگیری و مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم. هفتم، تکمیل قانونگذاری ساحه بانکداری مخصوصاً در سمت ساده گرداندن روند جدا نمودن قرض به مردم. هشتم، تکمیل نظام قانونگذاری در سمت دستگیری طبقه های نیازمند اهالی. نهم، تکمیل دادن مکانیزم حقوقی مراجعت های شخصان واقعی و حقوقی و با نظر داشت دستاوردهای تکنولوژی های نو بررسی سری وقتی و عادلانه مراجعت های شخصان واقعی و حقوقی. همین طریق مسئله تکمیل قانونگذاری در فصل هفتم برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیلی دقیق معین کرده شدند. قسمت دوم مسئله این مسئله تحکیم قانونیت است. یک چیز را باید خاطر رسان کرد که رسالت اصلی قانون از آن عبارت است که قانون باید تطبیق شود، قانون باید اجرا شود، قانون باید احترام کرده شود در جامعه. مسئله تحکیم قانونیت از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته
کفیل عملی شوی قانون ها است. خود قانون اساسی کشور معین کرده است که در تاجیکستان مقامات دولتی، شخصان منصبدار، شهروندان و اتحادیه‌های آنها وظیفه‌دار هستند که کنستیتوسیا و قانون‌ها را رعایت و اجرا نمایند و معیارهایی که در ماده‌های 10 و 42 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیدند محض به مسئله تحکیم قانونیت بخشیده شدند و به خصوص تاکید گردیده است که هر یک شخص در تاجیکستان وظیفه‌دار است که کنستیتوسیا و قانون‌ها را رعایت نماید، حقوق و آزادی‌های دیگران و شأن و شرف دیگران را احترام نماید. در آخر از شما انتخاب کنندگان گرامی احترامانه خواهش می‌نمایم که روز 2 مارس به طرفداری نامزدهای پیشبری نموده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آواز دهید. маориф ва илм пояи устувории давлат, тавре ки дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии қонунгузории кишвар таъкид гардид, дар марҳалаи кунунии пешрафти ватанамон ба соҳаҳои илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода мешавад, зеро онҳо дар таҳкими пояҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши калидӣ доранд. бо дар назардошти ин, дар барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ки бо барномаи амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳанг мебошад, таъкид гардидааст ки таҳкими иқтидори илмии кишвар, нерӯи зеҳнии қишрҳои фаъоли ҷомеа, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеъи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ аз вазифаҳои муҳими мо дар соҳаҳои илму маориф маҳсуб мегардад. аз ин рӯ ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба соҳаҳои илму маориф эътибори ҷиддӣ дода, ислоҳотро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо маром идома мебахшад ва мушкилоти мавҷударо давра ба давра бартараф месозад. раиси муаззами ҳизб вобаста ба ин зимни суханрониҳояшон ҳамеша аз роҳбарону кормандони соҳаи маориф тақозо менамоянд ки ҷавобан ба дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли моликияташон дар ҳамаи зинаҳои таҳсил баланд бардоранд. инчунин назорати фарогирии донишҳои замонавиро тақвият бахшида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро ривоҷ диҳанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. маҳз бо мақсади татбиқи ҳадафмандонаи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар барномаи пеш аз интихоботии худ роҳандозии як силсила амалу тадбирҳои муассирро ба назар гирифтааст ки дар маҳдудаи фурсати муқарраршуда номбар мекунем. афзалият додан ба таҳсилоти томактабӣ бо дар назардошти то соли 2025 ба 30% расидани фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, таъмини дастрасии намояндагони тамоми гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва истифодаи шаклҳои алтернативии он, таҳкими пояи моддии техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, таъмини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо кабинетҳои фанӣ, аз ҷумла компютерҳои насли нав, видеопроекторҳо, тахтаҳои электронӣ, таҳияи шакли электронии дарсҳо. то давраи соли 2025 бунёд намудани беш аз 1500 муассисаҳои таълимии типи нав, пурра баровардани мактабҳо аз биноҳои садамавӣ ва барои таҳсил номувофиқ, бунёди муассисаҳои таълимӣ бо дар назардошти фароҳам овардани тамоми имконот дар минтақаҳои нави аҳолинишин,
پورا تامین نمودن مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با کادرهای آموزگاری صاحب اختصاص، توسعه دادن دستگیری اجتماعی و اقتصادی متخصصان جوان، با معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن بخش فن‌های اختصاصی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، پورا جاری نمودن تحصیلات فاصلوی در زمینه تحصیلات میانه و عالی کسبی، بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه، بالا بردن مزد مهنت و تامین حفظ اجتماعی تمام کارمندان ساحه معارف و علم. ما به طور انتخابی چند بند را از برنامه پیش از انتخاباتی حزب مثال آوردیم. نامگوی چنین اقدام‌های مؤثر که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به خاطر رشد استواری ساحه معارف به نقشه گرفته است خیلی گسترده است. پیشنهاد محترم امام علی رحمان در مورد 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، اعلان نمودن سالهای 2020-2040 دلیل آن است که ساحه‌های علم و معارف با هم رابطه ناگسستنی دارند. پیشروی یکی از آنها به رشد ساحه دیگر مساعدت می‌نماید. بنابراین در برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان راه‌اندازی یک سلسله تدبیرهای مهم مورد توجه قرار داده شدند که عبارتند از توسعه همکاری‌ها با کارخانه‌های صنعتی کشور، وزارت و اداره‌های ساحوی، مساعدت به جاری کردن تکنولوژی‌های نوی علمی و اینواسیونی در استحصالات با مقصد رسیدن به هدف چهارم استراتژی کشور، صنعتی کنانی با سرعت، تأسیس شبکه یگانه اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در بخش علم و اینواسیون، تحریک دادن اختراعکاری و گرفتن پتنت به اختراعات واقعی در استحصالات استفاده شونده، جلب جوانان به کارهای علمی و اختراعکاری اینواسیونی و مساعدت به جدا نمودن بورسیه‌های دولتی به این بخش، اینچنین جلب عالمان به آموزش مشکلات گلوبالی سیاره و منطقه. در عملی نمودن این هدفهای سازنده باز دهها چاره‌بینی‌های مهم نقشه گرفته شدند. اعتماد کامل داریم که این تصمیم‌ها و اقدام‌های سازنده تحریزی شده نه تنها از جانب اعضا و جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، بلکه در مجموع از جانب جامعه شهروندی کشور هر فرد خیرخواه وطن مورد دستگیری قرار گرفته جهت رشد و آبادی وطن عزیزمان شرایط واقعی و مساعد فراهم خواهد آورد. برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زیر راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تهیه گردیده، آن در انجمن 15 حزب روز 18 دکبر سال 2024 تصدیق گردید. برنامه مذکور همچون حجت راهنما سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان را برای سالهای 2025-2030 پیشبینی نموده، چون همیشگی تحکیم بخشیدن دولتداری ملی، استقلال و آزادی، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت مهمترین هدف حزب در این مرحله محسوب می‌یابد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را اعتراف کرده، برای تطبیق ماده یکم کنستیتوسیا که برای هر یک عضو جامعه شرایط ارزنده و انکشاف آزادانه را مقرر کرده است، تلاش می‌ورزد. برنامه حزب بخش‌های مختلف را در بر گرفته، اساساً به مسائل تحکیم بخشیدن آزادی و استقلال، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت در جامعه، سیاست اقتصادی و اجتماعی، رشد معارف و علم، فرهنگ ملی و اطلاعات، سیاست جوانان و ورزش، سیاست خارجی و دیگر مسائل‌ها روانه گردیده است. به سبب نیست که عصر 21 را عصر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و رقمی و ذهن صنعی می‌نامند. رقمی کنونی روندهای جامعه یکی از پدیده‌های نو به حساب رفته وادار می‌سازد که به این پدیده معاصر توجه خاصه ظاهر کرده شود و مناسبت‌های وابسته به آن در دایره طلبات قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی تنظیم کرده شوند. این است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешбурди иқтисоди рақамиро яке аз асосҳои рушди ҷомеа дониста, такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқии онро зарур донистаанд. омили дигаре ки дар шароити кунунӣ такмили қонунгузориро тақозо менамояд, раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ мебошад. ҷаҳонишавӣ ин пеш аз ҳама афзоиши вобастагии байни ҳамдигарӣ ва робитаи мутақобилаи инсоният дар раванди рушди илм, техника, иқтисодиёт, равандҳои сиёсӣ ва маданӣ мебошад. дар шароити ҷаҳонишавӣ зарур аст ки барои аз таҳмили омилҳои манфӣ ва мафкураи бегона эмин нигоҳ доштани фарҳанги миллӣ, шаҳрвандон бахусус ҷавонон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва шаъну шарафи шаҳрвандӣ тарбия карда шаванд. дар умум равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рақамишавӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонӣ иртиботи зич дошта, таъсири он ба фаъолияти қонунгузорӣ низ равона мегардад. доир ба маърифати ҳуқуқии аҳолӣ гуфтан ба маврид аст ки истилоҳи маърифат маънои илму дониш, дарки илмии воқеият, маорифпарварӣ ва фарҳангпарвариро дорад. шахси бо маърифат ё соҳиби маърифат илму дониш, қобилият, маҳорат, истеъдоди паҳн намудани илму дониш, таълиму тарбияи шаҳрвандонро дорад ва ба рушди ҷомеа тавассути тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои нави илму фарҳанг мусоидат мекунад. бинобар ин махсус қайд намудан ба маврид аст ки фаъолият дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ бояд дар давоми 1 сол маҳдуд нашуда ҳамеша пеш бурда шавад, зеро бо доимӣ ва пайваста анҷом додани корҳо ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ метавон ба рушди давлати демократию ҳуқуқбунёд, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, таъмини волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ заминаи мустаҳкам гузошт. бар замми ин маърифати баланди ҳуқуқӣ ба ташаккули ҷаҳонбинии ҳуқуқии худи шахс, баҳои дурусти ҳуқуқӣ додан ба кирдорҳои худ ва пешбинӣ кардани оқибатҳои ҳуқуқии он, эҳтироми ҳуқуқу озодии дигарон ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо боис мегардад. аз ин рӯ дар партави ташаббусҳо ва дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ҳизби халқии демократии тоҷикистон таълиму тарбияи ҳуқуқӣ, тарғибу ташвиқи донишҳои ҳуқуқӣ, иттилоотонии ҳуқуқӣ, машваратдиҳии ҳуқуқӣ ва расонидани ёрии ҳуқуқиро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода, мақсад дорад ки дар ташаккул ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолии кишвари азизамон саҳмгузор бошад. иқтисод асоси равнақи ҷомеа. ҷумҳурии тоҷикистон дар зинаҳои хеле муҳим ва тақдирсози таҳкими раванди истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушди устувори бо суръати иқтисодиву иҷтимоӣ қарор дорад. бояд қайд кард ки ҳадафҳои олии рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар мебошад ва маҳз дар асоси рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ таъмин мегардад. ҳадафҳои мазкур ҳамчун ҷавҳари асосии рисолати мазмуну моҳияти барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки дар он самтҳои муҳимтарини рушди мамлакат барои солҳои 2025-2030 муайян шудааст, афзалияти худро комилан нигоҳ медорад. дар бахши иқтисодӣ ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои хиратмандонаи раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ҳизби халқии демократии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ пешсаф ва саҳмгузор бошад. маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандона ва созандаи пешвои миллат, фаъолияти босамари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми босазои
ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар кишвар равандҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ устувории муайяне касб намуданд. дар натиҷа мо ба дастовардҳои намоён ноил гардидем. дар оянда ҷустуҷӯи самтҳои афзалиятнок ва самарабахш пайгирӣ карда мешавад. дар бахши иқтисодӣ барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон 10 самти афзалиятнок муайян гардидааст. самти аввал пешбурди сиёсати иқтисодӣ бо роҳи баланд бардоштани самаранокӣ, диверсификатсия, гуногунӣ ва рақобатнокии истеҳсолоти ватанӣ, таҳияи қонунҳои нав ва пешниҳоду тағйиру иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда ба мақсади комёб шудан ба ҳадафҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраҳои то соли 2030 мусоидат ба азхудкунии оқилона ва истифодаи самараноки сарватҳои табиии кишвар ва ба ин васила таҳким бахшидани нерӯи иқтисодии минтақаҳои мамлакат, ҷалби бештари сармоя ба мақсади таъмин намудани рушди соҳаи истеҳсолӣ, бунёди корхонаҳо ва ҷойҳои кории нав, дастгирии содирот, вусъат бахшидани ҷараёни гуногунӣ, диверсификатсияи истеҳсолот ва ба содирот нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо. самти дуюм ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ, идома додани ислоҳот дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, рушди сармоягузорӣ ва бартараф намудани монеъҳои мавҷуда, таҳкими заминаи бунёдию молиявӣ, рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ҷалби ҳамватанони бурунмарзӣ, соҳибкорон ва сармоядорон ба рушди иҷтимоии иқтисодии кишвар, тайёр кардани мутахассисони баландихтисос ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати муосир, рушди босуръати минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва саноатӣ. сеюм баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва зиёд кардани табақаи миёна, таъмини рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳои кишвар, мусоидат ба зиёд намудани ҳаҷми даромади аҳолӣ ва андозаи музди миёнаи маоши кормандон, вусъатдиҳии шуғли пурмасъул тавассути таъсис додани ҷойҳои кории нав, роҳандозии тадбирҳо ҷиҳати болоравии маърифати молиявии аҳолӣ, идомаи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру деҳоти кишвар. самти чорум ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, идомаи ислоҳоти дар соҳаи кишоварзӣ ва дигар самтҳои маҷмӯаи агросаноатии кишвар, тавассути риояи талаботҳои агротехникӣ, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, баланд бардоштани ҳосилнокии замин ва афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ, мусоидат ба бунёди маҷмӯаи агросаноатӣ ва корхонаҳои коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ, нигоҳдорӣ ва бандубасти он ҷиҳати рушди соҳаи агросаноатии ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда, мусоидат ба истифодаи самараноки об, ҷорӣ намудани усулҳо ва технологияҳои сарфаи об дар истеҳсолоти кишоварзӣ, кам кардани сарфаи энергия ва ифлосии об. самти панҷум татбиқи сиёсати энергетикии кишвар, талошу кӯшишҳо ҷиҳати расидан ба истиқлолияти пурраи энергетикии кишвар тавассути ба итмом расондани сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва дигар нерӯгоҳҳо, мусоидат ба истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва татбиқи рукунҳои иқтисоди сабз, мусоидат ба бунёди шабакаҳои хатҳои интиқоли барқ, андешидани тадбирҳо дар самти истифодаи сарфакорона ва самараноки нерӯи барқ. самти шашум ба кишвари транзитӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон, идома додани татбиқи лоиҳаҳои таҷдиду барқарорсозии роҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва сохтмони хатҳои нави роҳи оҳан, дастгирии ҳамаҷонибаи раванди ба долони мукаммали иқтисодӣ табдил додани долонҳои минтақавии нақлиёт, дастгирии ташаббусҳои аҳолӣ ва соҳибкорон оиди бунёди азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ, мусоидат ба афзоиши хатсайрҳои ҳавоӣ ва ҳаҷми мусофирбариву боркашонии байналмилалӣ ва маҳаллӣ. ҳафтум такмили низоми молиявии кишвар ва таъмини намудани самаранокии фаъолияти бозори хизматрасонии молиявӣ, ташаккули заминаҳои меъёриву ҳуқуқӣ, татбиқи пурраи низоми бюҷетикунонии барномаҳо, такмили низоми андозбандӣ ва маъмурикунонии андоз аз ҷумла бо истифода аз технологияҳои рақамӣ, бо роҳи татбиқи сиёсати самараноки пулию қарзӣ, таъмин намудани устувории қобилияти харидории асъори миллӣ ва дар сатҳи мӯътадил нигоҳ доштани нархҳо. дар барнома инчунин оид ба рушди туризм
و تشکل یابی انفراساختاری سیاحی، حفظ محیط زیست، استفاده بری ثمرناک ذخیره‌های آبی، تازه آشامیدنی و بهداشت وضع اکولوژی، مساعدت و تطبیق تشبس‌های جهانی تاجیکستان، گزارش به اقتصاد رقمی، توسعه حکومت الکترونی و دسترسی به آن، اجرای چاره‌های تأثیربخش و درازمدت و نقشه گرفته شده است.